uyu munsi twagarutse muri studio tubazaniye amakuru ashyushye cyane kandi agezweho nk'uko bisanzwe. Umugabo witwa Volodymyr Zelensky akaba ari perezida wa Ukraine, akaba yumiwe byamucanze kuko ingabo z'Uburusiya zikomeje kumuzengereza, zikomeje kumukubita nkaho ari umwana w'agahinja, kumukubita bamuteruye bamubuza no gutoragura amabuye kuko ingabo za Ukraine zimerewe nabi cyane n'ingabo z'Uburusiya. Ingabo z'Uburusiya ziyobowe n'umugaba mukuru w'ikirenga ariwe perezida w'Uburusiya bwana nyiricyubahiro Vladimir Putin, akaba akomeje kwatsa umuriro mu burasirazuba bwa Ukraine. Ubu ngubu akaba hagezweho intara cyangwa se akarere ka Kharkiv. Tubibutsa ko muri biriya bihugu by'Abarusiya na za Ukraine hariya hahoze mu bumwe bw'Abasoviete bakunda gukoresha ijambo Republic, ngo kubera ko biba ari n'ibihugu binini akenshi usanga Republic ari igihugu intara nini cyangwa se igice kinini cy'igihugu. Bamwe bakavuga akarere, abandi bakavuga ngo ni intara, ariko bo bakunda kubyita Republic kuko akenshi ubundi bari bingana n'ibihugu cyangwa se hari ibihugu byinshi izo ntara ziba ziruta. Niyo mpamvu twavuga ngo ingabo za Putin z'Uburusiya zimeze nabi, zikaba ziri kwatsa umuriro ku ngabo za Ukraine mu gice cy'amajyaruguru y'Uburasirazuba cya Kharkiv. Ni nyuma yo kwigarurira ibice bine byo mu majyepfo y'Uburasirazuba cyangwa se Uburasirazuba bw'amajyepfo hagana ku nyanja y'Umukara. Ibyo bice tubibutsa ko harimo Kherson, kaza igice cya Zaporizhia, kaza igice cya Luhansk ndetse na Donetsk. Ibyo bice bibiri bya Luhansk na Donetsk nibyo bice bikunze kubarwa nka Donbass cyangwa se region ya Donbass, mu gice cya Donbass. Aho hose rero ingabo z'Uburusiya zikaba zarahigaruriye ku kigero cya 99% kuri buri Republic imwe muri izo cyangwa buri ntara imwe muri izo. Noneho ubu bakaba bakomeje kwatsa umuriro mu kandi gace kari hagati y'Uburusiya na Belarusi. Ako ni agace ka Ukraine kitwa, akaba nyine ibyo bihugu byombi bikoraho Uburusiya na Belarusi, kitwa Kharkiv, ari naho dusanga umujyi munini wa Kharkiv, ariko ubundi ni mu ntara ya Oblast cyangwa se Kharkov Oblast. Amakuru ashyushye cyane aturuka ku mirongo y'urugamba hariya mu Burusiya nuko Putin arimo azana intwaro zigezweho cyane, intwaro nshyashya zikomeye zihambaye zidahusha kandi zitabasha guhagarikwa n'igisirikare cya Ukraine, nubwo cyafifashisha intwaro zose na za antimisile zose bahawe n'uburengerazuba bw'isi, umuryango wa OTAN buyobowe na Amerika cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'ubundi intwaro zabo ntacyo zirimo kubafasha kuko Uburusiya bwamanuye intwaro zirenze ubushobozi kuza Ukraine. Murakoze, mukomeze gukurikira amakuru yacu, mukomeze kubana natwe, turagenda tubaha izindi update, ndetse mwibuka gukanda like and subscribe.